nasu astatan liyuraw a'malahu wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk peserta lomba Yusama tingkat SDI kelas 3. Masuk. Selanjutnya masih tetap di kelas 3. Kami panggil Ananda Zahra Fani Alia Siti Humaira. Wah, Pak Guru na boleh lawak Pak Guru na boleh. Mufidatul Mardiyah Bu Guru Rusmiati ya. Arina, mana Arina? Arina Azati. Ibakum no? Ibakum. Ya, ambil mic-nya diambil bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai dari Arina Izzati. Silakan baca surat Az-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nasu astatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya. Selanjutnya pindah pada Rusmiati. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil idza zulzilatil ardu idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum wa faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Cukup. Selanjutnya Siti Humaira. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil
زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر